So guys, buhato na mi later sa Cebu for pretty tip. So magsinulog mi. So let's do this. It's in your. Hi guys, so laban. So laban lang yung binili no? Laban yung sa yung kabuntago mo. Laban lang yung Ceres din. Kuan. So magkita ta sa SM. So we just arrived here in Cebu. And special thanks to Fresh ka pa ba? It's in your mga kapamilya. Sancho de Let's Magardo. Magardo mas ka po. Namiss mo ka. Mamamayan mo tuloy. So hi guys, we are here at Trixie's Crib. Yeah. Kato siya ba? Laban lang yung biyane. Pero dili ni diri ang iyang crib. Dara iyang crib oh. Ana naas kinatasan biya nimo. Dato. May kwarta. May kaya. Thanks, Bart. Usa-usa ra jud mo. Open. Promise, ang unang hungit ay kami hungit kay para ni Mami. So, Mami. So, Mami Shark, para ni mo. Mami. 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 Thank the Lord for the night lighting. Parang mama makwanta. Light. Mag-sing. So, hi guys. We are here today at Sa Santo Niño. Santo Niño Church, waiting for the procession to start. Ano siya? Follow ko dito fresh. Tradition Bayhana. So, yeah. Butan meron kay papel ng procession. So, Eds me magwalawal. Eds me magwalawal. I think the procession has started, so we'll be going to the procession now. See ya. Hi guys, we just arrived from the procession here at Trixie's Crib, and it's so tiring, but it's so worth it because so we're here at Fresh
pa, baby. Fresh pa ta? Fresh? Fresh pa? So we're here at Kuan. I love siomay na Kalanan and we're gonna eat some Siomay from Tista. Tista? Dahil maka-remember ano. and Correct. so Correct, Jud. Na maka-remember Anna. so laban lagi ta. remember the Mga auto day. ninyo. Some order pa dami. So, after pila ka lodging houses, pila ka lodging mga pension houses yung amugi aduan, finally, Ariel happened. Ito, nakakita namin diri. And, so, dili pa ni diri amo ang ko na. Ato pa mis taas. Kapatid ka na ko, An? Like, room tour mo. Room tour? Room tour. Ano siya? See? Inana mi ka-amazing. Inana mi ka-adventurous. Pero nalipay fresh na- lang yapon mi, Oh, o, di pero ba? nalipay na gid mi nga. Nakakita na gid mi. Diba? Correct. Laban ng jutani. Ay, nako. So, if there's a way, if there's a will, there's a way. So, we're waiting for a jeep para atong Tonyos. Sakay mo ng anak niyo. So, ginagtawa namin yung jeep. Naghanap mo na makitaan din. Jeep, magpagdito ka na jeep. Yes, so hi guys, meron dali sa Tonyos. And, yeah, chill lang yun, you know? Correct. Yeah, and, Salamat sa laga sa nagawat. Hindi ka rin po. Hi guys, namin ka na sa Tonyo. Tonyos no? oh yeah. Dami namin guys, happy. One time. Singing my life with his words. Oh yeah. Hearing me stop, hearing me song, hearing me softly with his song, telling my whole life. I love you guys. So we're now going home. Yes. We're now going to our There's 7-Eleven siya. Ay, oh my god, we will still go to 7-Eleven. I'm so sorry because Shalloween will buy some water and we'll buy some water. This is 7-Eleven siya. Of course, because 7-Eleven is the best and no one can replace 7-Eleven. Shout out to 7-Eleven. Baka naman 7-Eleven. We're now heading home because we've already finished buying water, some drinks from 7-Eleven. Yeah. So that's it.
What? Yes, so morning. So laban na dyan na kuya. Laban na kuya. Laban na dyan. Hi guys, so we have our face painted na. Yes, pero kulang pa niya ako. Kulang pa niya siya dito. Look. Wow, wow. Laban lagi ako sa mga face paint. Oh. Laban. Tanawa na yung gibuhat. Laban lagi tas mga face paint na rin napita ba eh. So, namin rin dito sa Mango. Sirti sa Jack. Wala. Ito na rito. We're here at Mango, but as you can see, no, dili kay siya kanang bibo kay gibawal naman dahil mga pare-pare. So, nga, chill-chill na lang kita. Ginagmay lang kita palitan. Pero laban na gapon na. Base na naikuan dito ron. Na yung mga Kailan mo daw ang beer nila? Dere? Sa SRP? So pwede na daw ang beer pero sa SRP dapit. So mga ito pa may SRP para makainom na yun. Pero lahirang yun, no? Hi, so since we found the street so boring and because there are no parties, there are no there are no parties, so we decided to come here in Ayala Mall. Because in Ayala, we find ways. Laban na dyan mga dangling earrings. Correct, because parang lagi siyang bayan. Baway po dyan.
Pwede na dyan surrender. Fuck na siya kaysa. Pwede dyan tabuhan na sa kaban. Okay, may t-shirt din kami pa pala na. It's na It's in your... Ayun na, apil lang. Pilo na, oy. Laban ito. Guys, so positive na gamig linya dari kay gala para makauli na siya. Dala ka. Positive na. Pila pa ni ba? So, Well, I'm going home to the place where I belong, and where your love has always been enough for me. I'm not ready